Preden greš, povej zakaj, ko nosiš moje spomine. Skopnel bo tvoj obris blazin, sneg bo prekril tvoje stopinje in jutro še diši. Novembr že odpira vrata z ognjem v očeh. Vem, da je tam, vem, da čaka me. Revi, povej, Bosanac, Indijanac, bi lahko rekli, da je avtor te razstave, ne? Kako bi ti sebe opisal, zakaj kiparjenje ravno Indijancev in živali, ki spadajo v ta svet? Ako smo na ovoj planeti i mrav, da što ne bi bio Indijanac ili medvjed ili orao, bizon, krava, čovjek. To je sve u jednom sklopu, živimo u jednoj velikoj familiji u bistvu, ne? Svi smo jedna familija. I životinje i ljudi, ne? I su uvijek živjeli u skladu. Indijanci su uvijek živjeli u skladu s živalima. Ili su ih spoštovali i imali su od njih i korist. I nisu sada, kao što je sada vrijeme 21. vijeka po našem štetiju, da su ljudi toliko svoj egoizam previše iskoristili u negativnom smislu da imaju farme, da kravu, kažu da je nora krava, a samo imaju tamo da je nafilaju na hitar s tom nekom kosnom mokom. To je pač u nasprotju z indijanskom kulturo, kako su oni živjeli z živalima. Glede na to, ne, da je nekdo zapisal, da gre v bistvu pri tvojih kipih za avtoportrete, za duhovni avtoportret, kaj to pomeni, te ljudje doživljajo kot Indijanca, doživljaš ti samega sebe na tak način? U Ljubljani tak ne mogu živjeti kao Indijanac. Sam s obzirom da sam ja rojen u Naravi, u Bosni, sam kod otrok meo vizije i sam živeo z Naravo 18 ljeta, ne. I sam pač živeo z Naravo, ne. Tu kipa u Ljubljani je druga stvar, ne, to je mjesto, ne. To je mjesto i tu vlak samo živim od jednih svojih snova, ne, kad se tiče te Indijancova, ne, i duha, ne, Indijanskog. Imam u sebi pa občutak da se trebam spet vrnuti nazaj življenje u naravi da bi spojio krug, jer je za mene sve kruga, ne, i da bi spet občutati istu harmoniju, ne, harmoniju, povratak prirodi, a ne, to je prvenstveno. Zelo jaka prijatelj. Zakaj je slon v indijanski filozofiji? Zato, ko se danes nekaj pač zgodilo, ne, ko smo nosili prijateljem, ko me je pripeljal te ekipe, ne, nosili smo orla, moju najljubšu skulpturo, ne, in je pač po nesreči udario orao u zid, jer je civilizacija pač takšna, da živimo v škatlama, ne. Uski su zidovja, ne, in mu je otišao kljun. I onda sam ga vratio nazad da se malo odmori, a onda sam rekao pa hajde, uzmem slonička, ne. Kaj pa mrk? Mrk je, tu razstavu sam nazvao mrk zaradi tega, ko je meni mrk, doživio sam ga dvakrat v življenju, ne, zelo fascinantna stvar, ne. In mrk je, enostavno meni samo dođe u moju tintaru, znaš, puk, jedna beseda i onda sam rekao, ok, bo mrk, štegaš.
razstava, a ne. Amerika za mene res zelo fascinantna ena zadeva, pa mogoče mi i naša civilizacija že živi v enem Ameriku, ne. Danes je dano dosti in opazujem v zadnje čase, ne, da pač je vse manj in manj smo skupaj, ne. In sem želel, baš za današnji dan, ne, tudi če je nedelja, ne, da neki svoj ekip se pripeljemo, ne, in prvenstveno, da smo skupaj, ne. Se kroz